Akasbani Imphal, Nolini Devi na pau pajari, Ahanbada, Madu Iba Pau. Mairoi Singh na Masana Masabu Tabak Bizatuna Sentok Lehenabaki Wakalonda, Dana Manjuri University Dangasi, Career Conclave Lisingani Kunmanga Pangtukli. Manipur University ki Vice Chancellor Professor N. Lokendran Haidi. Haurak liba Mairoi Singbu Mamalonda Lairik Tambibana Gyan Lok Singh Hangat Hanbada, Jauna Mating Pidi. India China Border Affairs की कुंठा हुमदे सुबमिफम चाइना की बीजिंग दा पंगथोखरे अमिशुं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सामकुंचुब मन की बात पुनिंगी वाथौरम थासकी कुंठादा आकाशवाणी दा संदोकनी धनमंजूरी यूनिवर्सिटी के कैंपस इंटरव्यू सेल ने सिंधुना डीएम कॉलेज ऑफ कॉमर्स की ऑडिटोरियम हॉल दा कैरियर कॉन्क्लेव लिसिंगनी कुनमगा पंगथोकली थरुमसीदा यूनिवर्सिटी असिगी स्कूल ऑफ बिजनेस स्टडीज के डीन प्रोफेसर एन जयंती यूनिवर्सिटी असिगी रजिस्ट्रार आर के जोटिन डीएम कॉलेज ऑफ कॉमर्स एलुमनाई एसोसिएशन के प्रेसिडेंट सी एस संजोय अमदी डीएम कॉलेज ऑफ आर्ट्स के प्रिंसिपल प्रोफेसर एस लंचेनबा छरुक यादी थरुमदुगी मनुंग चना तुंगान तुंगान बहिरम सिंगदा खननैनबगी थौरम सिंग पंगथोखी मदुगी मनुंगदा सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट क्वेट पोस्ट ग्रेजुएट परीक्षा की दमक करमना माई पाकदगे कॉर्पोरेट सेक्टर दा थबक तौनबगी दमक तंगाई फदना सेम सागदबगी मतंग यावना खननैनबगी थौरम अदु पंगथोखी कैंपस टू कैपिटल हाउ टू सिक्योर फंडिंग फॉर योर स्टार्टअप हाई बहिरमदा वर्कशॉप अमजु पंगथोकनी लोइनना कॉन्क्लेव असि लोइसिलकपगी सरुकदा बी प्लान कंपटीशन अमजु पंगथोकनी थरुमदुगु मरी लेनना डीएम कॉलेज ऑफ कॉमर्स के एसोसिएट प्रोफेसर अमदी कैंपस इंटरव्यू सेल के असिस्टेंट कोऑर्डिनेटर अरिबम देबलाना हाई मैरोई सिंबु मसाना मसाबु थबक पिजनबा अमदी सेंटोक लेहनबगी वाखलोंदा थरुमची पंगथोकपनी सरुक यारिबा मैरोई सिंगदा कॉन्क्लेव असिना सोइदना कानब पीगनी हाइबगी थाजब लई मांगना हाई workshop on preparation of CUET exam and a workshop on corporate readiness. The third workshop from campus to capital haba. Very interesting on habadi campus to capital habadi. If a student is interested to become an entrepreneur, to start a company by himself, then how to get money, how to get capital. So sigi lambi me amse jo high speakers me amse na mokoida takpi gani. Aduga high program si hazane angang sing na thawai yauna interestingly participate to bata ragadi mokoida yan positively masina moki life ta affect to gani aduga moki hayeng future life ta moi employment line phangani. मणिपुर यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर प्रोफेसर एन लोकेंद्रन हाइडी हौरकलिबा महिरोई सिंबु ममालोंदा लाइरिक तंबीबना ज्ञान लौसिंग हेंगटहनबदा चाउना मतेंग पीरी वफम असि यूनिवर्सिटी असिगी मणिपुरी डिपार्टमेंट सिंधुना डिपार्टमेंट असिगी सेमिनार हॉल पांगथोकबा लंबी हाइना मिंगथोनबा जर्नल अमा फोंगबगी थौरमदा फुंगदोकिबनी मांगना हाई नेशनल एजुकेशन पॉलिसी लिसिंगनी कुनगी मतुंग इना ममालोंदा लाइरिक तमहनबा थौरंग पाइखलिबा असिगी मथक्ता निपान सुबा शेड्यूल द चलबा मणिपुरी लोंदा अंडर ग्रेजुएट अमदी पोस्ट ग्रेजुएट की टुंगान टुंगान बा सब्जेक्ट सिंगी मरी लेनबा लाइरिक खुदिंगमक ट्रांसलेट तौदुना थमनबगी अपामबसु यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन द लई हाइखी मांगना हाई Now, the University Grants Commission is interested in getting all the undergraduate and the postgraduate textbooks related with different courses, with different programs of study, written or translated into Manipuri language. Because the major focus of the NEP 2020 is that the students should be taught in their mother tongue. Once a student is taught in their mother tongue, the essential kernel of that knowledge, it will go deep into the psyche. And that's the way that students can absorb the essential spirit and the kernel of the knowledge system. Biannual Multidisciplinary National Peer Reviewed Bilingual Research Journal Oriba Lambi Hariba Journal asi pongbagi thorum aduda Manipur University ki Manipuri Department ki Head Professor L. Bijita, University asigi School of Humanities ki Dean Professor N. Pramodini, Internal Quality Assurance Cell ki Director Professor L. Rajmani Charukyaki. State Maternal Health Division अमसुंग District Health Society Imphal West अनिना सिंधुना प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान की अखनब थौरम मिरोनबिसिंग की खुदोल ngasi Imphal West जिला की लमदेंगदा लेबा DRO Hall College of Nursing द पंगथोखरे
थरुमतुटा इम्फाल वेस्ट जिला की डीसी मयांग नंबम राजकुमार नेशनल हेल्थ मिशन स्टेट हेल्थ सोसाइटी स्टेट हेल्थ मिशन डायरेक्टर डॉक्टर एल दिनेश इम्फाल वेस्ट जिला की चीफ मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर एल जॉय कुमार मेटरनल हेल्थ के एडवाइजर डॉक्टर मीना सेराम अमसुंग मेटरनल हेल्थ की स्टेट नोडल ऑफिसर डॉक्टर अजुइना गोलमैसु सरुक याखी तरुमतुगी मनुंगसना एंटीनेटल केयर की ओपीडी योगा एक्सरसाइज सिंग याउना काउंसलिंग पीबगा लोइनना हिदाक लंगतक सिंगसु येंथोखी अमसुंग मिरोनबी सिंगना लौगदबा सेक्सिल थौरांग सिंग अमदी फंगबा याबा सरकार की खुदोंचाबा सिंगी मतंगदा अखंग अहि सिंगना वांगांखी थरुमतुग मरी लेनना मेटरनल हेल्थ के एडवाइजर डॉक्टर मीना सेराम नहाई प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान की मनुंग चन्ना पाइखटपा अखन्नब थौरांग सिंगी मनुंग चन्ना लेबाग असिगी राज्य 13 तोंगान तोंगान थबक थौरम सिंग मसक खंगपदा राज्य असिगी मिरोनबी सिंगी खुदोलछु यारप असि लमदम असिगी लाइबक फबने मागना हाई Mobilization of pregnant women is way ahead. Tamokoi ko lakna na bagi honabiba masina program tu yang hena successful oi bani aina haijani recently 28 of February first March pomada koi puri da 9th National Summit for Good and Replicable Practices in Public Healthcare System haidna sahi kudingi yang fazara thabak tauba top initiative state and local pa yaw sigi state from the kugalamada akoi state so amani not is the akoi da minaria takani Committee of Implementing Prime Minister's Hours Yojana Uripok Wall number 6 na sinduna kanglei yelho adi sinai sindam sang ngasi sangai Tharumatuda kanglei imalu kil ki President R.K. Sanahanbi Rajya Sarkar ki hanagi Commissioner Oiramba Kangjam Radha Kumar Akasbani Imphal ki Assistant Director News Thoksom Jogendrajit yauna masak naiba myoy kaya saruk yakhi Tabiriba pawsi Akasbani Imphal dakini Working Mechanism for Consultation and Coordination on India-China Border Affairs WMCC की कुंठा हुमदोई सुबह मिफम ngarang China की Beijing da pangthokre Mapan Thoram Mantri na khangalakpagi matung ina Bharat amasung China lebak ani gi ngamkhaida hawjik oriba phibam gi matangda mifam aduda kupna khanaki loinana lebak ani ki marakta achet pamari thamduna tungkoina amaga mateng pangnana ba yanaki hairi masigi sumathakta lebak ani ki marakta cross border Cooperation yauna trans-border rivers amadi Kailas Mansarovar Jatra amuk hogdoknaba khanaki hairi Thasaki kuntha da pangthokadoriba Pradhan Mantri Narendra Modi ki samakun suba man ki baat pukning gi wa thoramda miyamna makoi ki wakhulon sing piraknaba Pradhan Mantri na appeal tawri Social media da thagatba post amada Sri Modi na hai handak thagi oina man ki baat ki thoram gi damak miyamdagi dongan bo wakhulon pirakpagi damak thagatba phungdokli Asigumba miyam gi wakalon asina samaj asi phanabagi damak apunba sakti tangai phate haibadu ulli Sri Modi ki samakun suba man ki baat thorong gi damak miyam na makoi gi wakalon toll free number 1800117800 natraga Narendra Modi F natraga MyGov open forum da lakliba irai numit phawbagi manungda pisilakpa yakani hairi Telangana ki Sri Sailam Lab Bank Canal SLBC gi sarukhara nikhai bada yaukhiba myoy singi marakta asiba haksang amasu ngarang phangba ngamkhre Rajya sigi Nagar Kulu jila da paikatpa SLBC gi tunnel project asi tha amagi mamang ki da sarukhara nikhai bada lekhidaba myoy ani sure haina jila atuki district collector Badadan Santos na phongdokhi Ngarang phangkiba myoy edu tunnel project asigi engineer oina thabak toba myoy ni thawdo aduda engineer ani yauna puna myoy nipat ningkhai bada yaukiduna thiba khangdana lakibani adoibada maroiba pau amuk khanna Mairoi singna masana masabu thabak bijaduna sentok lehnabagi wakalonda Dana Manjuri University da ngasi career conclave lisingani kunmaga pangthokli Manipuri University ki Vice Chancellor Professor N. Lokendra Nahairi Haurakliba Mahiroi Singbu Mamalonda Lairik Tambibana Gyan Loksik Hengatamda Jauna Mateng Piri India China Border Affairs ki kuntha humdoi suba mifam China ki Beijing da pangthokre Amishung Pradhan Mantri Narendra Modi ki Chamba kunchuba man ki baat pukning ki wat thauram thasaki kuntrada Akasbani da sandokane Pauloi jare